Raporo yakozwe n'umuryango w'abibumbye yerekana ko umutwe w'inyeshyamba za M23 wananiwe kuva mu bice wigaruriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ivuga ko M23 yananiwe ibi kandi hari amasezerano yo guhagarika imirwano yasinywe, ahubwo igakomeza gufata n'utundi duce. Abasesenguzi bo mu ishami rikora ibijyanye n'ubutasi mu muryango w'abibumbye bavuga ko babonye uduce M23 ikoreramo ibikorwa byayo mu duce two mu burasirazuba bwa Kongo. Aba basesenguzi bavuga ibi bumvikanisha ko ahubwo uyu mutwe wagakwiye kuba warahavuye. Iyi raporo ya ONU ikomeza ivuga ko hari ibimenyetso by'uko M23 yafashe utundi duce two muri aka karere. Ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe muri Kivu ya ruguru bikomeje gutera icyo umuntu yakwita urujijo, ahanini yibaza uko amakimbirane ari hagati ya M23 na leta ya Kongo azarangira. Ibi wabyibaza uhereye ku kuba M23 yaragombaga kuba yaravuye mu gace ka Kibumba umwaka ushize mu kwezi kwa 12 ku itariki ya 23. Ibi byari byumvikanyweho n'abayobozi bakuru bo mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC mu rwego rwo guhagarika imirwano. Icyakora raporo yakozwe mu ibanga n'abasesengura kandi bari mu itsinda rya ONU rikora ibikorwa byo kuneka bemeza ko kuva kwa M23 mu turere yafashe bitaremezwa. Ibikubiye muri iyi raporo ni ibyakozwe byibuze kugeza ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere, aho inavuga ko M23 yanafashe utundi duce dushya. Kuwa gatatu w'iki cyumweru M23 yakanye ko yanze kuva mu gace ka Kibumba, ikavuga ko ibikorwa byayo byose byavuyeyo ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12. Ibi byose bivugwa kuri M23 yo ivuga ko yiyemeje kubahiriza amasezerano yagezweho n'abayobozi bo muri EAC yo kuvana ibikorwa byayo mu duce yafashe, ndetse ikorohereza ibihumbi bigera kuri 45 by'abaturage bahunze bagasubira mu byabo. Leta ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu by'Uburayi ndetse n'itsinda ry'impuguke za ONU byakomeje kuvuga ko u Rwanda rufasha uyu mutwe wa M23. Ibyo ariko u Rwanda narwo rwakomeje kumvikana rubihakana. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.